ushindi wa Mungu Baba, kwa uwezo yo kwa ushindi wa Mungu Baba. Tutakanyanga magonjwa leo, tutakanyanga magonjwa leo, kwa uwezo yo kwa ushindi wa Mungu Baba, kwa uwezo kwa ushindi wa Mungu Baba. Haleluya. Haleluya. Shetani ntabwo asinziriye. Shetani hajarala. Niyo mpamvu tugomba natwe kudasinzira. Na ndio sababu nasa tupaswa kusinzia. Tugomba kuba maso. Tuwe macho. Haleluya. Kuko dufite umuntu turwanya. Na yule anayepingana nasi. Haleluya. Dufite umuntu ushaka kutwambura ijambo. Tunaye mtu utaka kutuvua neno. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye gusenga twamagana uwo mubisha. Tunaenda kuomba tukifukuza adui huyo. Haleluya. Satani nta jambo dufiteho. Shetani hana mamlaka na neno juu ya maisha. Haleluya. Yesu yamwambuye ijambo. Yesu tayari alishamvua neno. Yamwambuye urufunguzo. Alimunyanganya kifunguzo. Yagiye kuzimu. Alifika kuzimuni. Amwambura urufunguzo. Akamunyanganya kifunguzo. Afungura umwijima. Imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'ibitavuga Imana, ibyo turatatanya mu izina rya Yesu. Turamagana imigambi y'abazimu, turamagana imigambi y'indwara, turamagana imigambi y'ibitavuga Imana, turamagana imigambi y'ibicintege abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Satani nta jambo ufite muri twebwe. Turi abana b'Imana, turi nk'ikimenyetso, turi ubudahangarwa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Urakoze Uwiteka Nyiringabo, urakoze kutugirira neza, urakoze kuri hano hantu Uwiteka Nyiringabo, mu izina rya Yesu, amen. Uri inkuru mana
biratangaje yemeye gutanga haleluya umwana we Yesu atubera igitambo gikwiriye yemeye gutanga umwana we Yesu atubera igitambo gikwiriye gatagipfuye Yesu nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda ugatagipfuye nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turagushimye Mana kuko utagipfuye ndabizi neza mwami Yesu Kristo wa Nazareti ubwo utagipfuye nanjye singipfuye wanesheje urupfu wanesheje Satani kubwacu mu izina rya Yesu shimwe ko witanze kubwacu Haleluya dukura abarwayi nani kuba nyiriho mbikesha wowe n'icyubahiro Mana imbere yawe nta twabona imbere yawe hano Mana duteze kubwira Mana turasaba ko watugaburira ibikwiriye Mana bazagukura he bazakubona he kw'Imana ariyo ifite urufunguzo ibikurwanya ntibizabura aguhiga barakomeje kw'Imana nyir'ijuru n'isi ivuganye nawe nonaha uramenye ntushidikanye bitari ibyo yarabikoze uramenye ntushidikanye bitari ibyo yarabikoze amazira akorwa rwihishwa barashaka kuguhitana bazakura he bazakubona hehe bazakubona rifite urufunguzo uramenye ntushidikanye bitari ibyo yarabikoze haleluya 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 inama zirakorwa rwihishwa ngo barashaka kuguhitana basi mipango zinafanywa ikiwa ni mafichoni na kiwa lengo lao ni kukupitia wewe ngo bazagukura he bazakubona he k'Imana ari ifite urufunguzo watakutoa wapi na wakuone wapi na Mungu ndiye mwenye kifunguo juu ya maisha yako haleluya uyu munsi wanone kuba turi hano siku ya leo ikiwa tumekuwepo mahali hapa duhimbaza Imana nk'abahari tumsifu Mungu ikiwa ni watu ambao wanakuwepo mahali hapa haleluya mu mbaraga nkeya mufite ndani ya nguvu chache mlizo nazo Imana nzi neza kiri ubone ibitambo hakika najua kwamba Mungu atakuja kuona dhabihu kutoka kwenu haleluya warampaye Yesu warampaye sinzibagirwa warampaye Yesu warampaye sinzibagirwa warampaye Yesu warampaye sinzibagirwa warampaye Yesu warampaye sinzibagirwa haleluya warampaye Yesu warampaye sinzibagirwa
sinzibagirwa. Waramaye waramaye Yesu, waramaye sinzibagirwa. Haleluya, waramaye sinzibagirwa. Waramaye sinzibagirwa. Haleluya, waramaye sinzibagirwa. Waramaye sinzibagirwa. Haleluya, warangize sinzibagirwa. Waramaye sinzibagirwa. Haleluya, warangijije sinzibagirwa. Waramaye sinzibagirwa. Haleluya, waramaye waramaye Yesu, waramaye sinzibagirwa. Waramaye waramaye Yesu, waramaye sinzibagirwa. Haleluya, waramaye waramaye Yesu, waramaye sinzibagirwa. Aracyariho Yesu, aracyariho, urupfu ntirwamuheranye, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho. Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho. Ayiwe, urupfu ntirwamuheranye, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho. Aracyariho umwami, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho, urupfu ntirwamuheranye, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho. Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu ntirwamuheranye, aracyariho, Biganza bigaba amahoro, aracyariho. ayiwe, aracyakora umwami, aracyakora, aracyakora Yesu, aracyakora, urupfu ntirwamuheranye, aracyakora, biganza bigaba amahoro, aracyariho. Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu ntirwamuheranye, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho. Ayiwe, aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho, urupfu ntirwamuheranye, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho. Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho, urupfu ntirwamuheranye, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho. Haleluya, Amen. haleluya, Haleluya. yakoraga n'ubu niko agikora. Jinsi Yesu alivyokuwa akifanya hapo mwanzo na sasa ndivyo anafanya. Yesu aracyariho. Yesu bado yupo. Haleluya, Haleluya. urupfu ntabwo rwigeze rumuherana. Kifo hakikupita na yeye. Haleluya, Haleluya. Yesu ntabwo yigeze ahera mu mva. Yesu hakuishia kaburini. Amen. Haleluya. 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 Uyu munsi rero uvuga ngo ubwo Yesu ataheze ikuzimu, Siku ya leo useme ya kwamba Yesu sababu hakuishia nanjye kuzimuni, ibyanjye bigomba kuzuka mu izina na mimi ya kwangu leo nafaa kufufuka katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi wumve yuko ukomeye imbere y'Imana. Siku ya leo usikia kwamba ni siku kubwa mbele zake Mungu. Si benshi babishoboye kugera hano, Si watu wengi wamewezeshwa kufika mahali hapa, ariko wowe wabishoboye. lakini wewe ambao umewezeshwa ama Mu ukaweza mbaraga zose ufite, ndani ya nguvu ambazo zinapatikana ndani yako, unezererwe Imana y'agakiza kawe. ufurahie Mungu ambaye ni wa wokovu wako. Haleluya. Haleluya. Kubera ko Imana iracyariho, Sababu ya kwamba bado Mungu wako yupo. Imana iracyakora Bado Mungu hutenda kazi zake. uko yakoraga. Jinsi alivyokuwa akifanya hapo N'ubu ni mwanzo kugikora. mpaka sasa ndivyo anafanya kazi. Haleluya. 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 Ntagacu ko guhinduka kakugaragaraho, icyambere ntabwo ujya ubesha, oya, icya kabiri ugira imbabazi, icya gatatu ijambo wivugiye ubwawe urikurikirana imyaka ibihumbi, icya mbere ntabwo ujya ubesha, oya, icya kabiri ugira imbabazi, icya gatatu ijambo wivugiye ubwawe urikurikirana imyaka ibihumbi. N'agacu ko guhinduka kakugaragaraho, n'agacu ko guhinduka namba kakugaragaraho. Haleluya. 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 Agacu ko guhinduka
guhinduka kagaragara. Hakuna mawingu ya mabadiliko yanapatikana kwa Bwana. Amen. Haleluya. Niba hari kimana yavuganye nawe uyu munsi ushira ubwoba. Ikiwa kuna kile Mungu alichozungumza nawe siku ya leo, uoga ukaishe kwako. Kubera ko Imana nta gacuko guhinduka ifite. Sababu ya kwamba Mungu hana mawingu ya mabadiliko aliyo nayo. Haleluya. Haleluya. Alivyokuwa akiendana na watu wa kizamani na sisi siku ya leo ndivyo anaendana na sisi. Haleluya. 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 Niyo mpamvu tunezerewe Imana. Na ndio sababu tunamfurahia Mungu. Niyo mpamvu tunezerewe uyu munsi. Na ndio sababu tuna furaha siku ya leo. Niyo mpamvu tunezerewe ya masaha. Na ndio sababu tumefurahishwa na muda huu. Nuko Imana fananishi majina. Haleluya. Haleluya. Ntabwo ndimo kubwiriza, turimo turahimbaza Imana. Mimi sihubiri bali tunamtukuza. Turimo turakura ubwiza bw'Imana. Tunavuta uwepo wa Mungu. Ndimo ndakwinjiza mu guhimbaza Imana. Na kuingiza katika kumsifu Mungu. Uve neza ko Imana itigeze. Ujisikie vizuri ya kwamba Mungu hakuwahi badilika. Uyu munsi nuryama wizigure cyane. Siku ya leo ukilala ulale mikononi salama. Uvuge ngo Mana ndagushima kutambe. Useme ya kwamba Mungu nakushukuru ya kwamba hukuwahi. Icyo wavuganye nani? Kile ulichozungumza na mimi pia. No kugikora. Hata kukitenda Bwana utakitenda. Haleluya. 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 Ntabwo yakuja niganye. Nibazukwe jonza bambere. Nzajya ni ukari kwihora. Imenye ibyo byose uko bingana. Ifite umutima w'urukundo kuko ikintu byinshi bimwiriye. Umunezero n'umubabaro byose biganira mama. Umunezero n'umubabaro byose biganira mama. Amba hafi neze buri munsi kandi angera n'ubugwiye. Ajya nikorere n'imitwaro niwe ataka kandi niwe Mana. Mungu kwanya nunga buri munsi ajya ngabira muri ibyo byose. Buri munsi azajyamo imbaraga. Iryo ni isezerano yampaye. Buri munsi azajyamo imbaraga. Iryo ni isezerano yampaye. Mana yanjye komeza ujye umfasha gutaramire neza icyo umbwira. Mpore nizeye ijambo wambwiye. Sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho ubu. Undamburira amaboko yawe. Umpa imbaraga ku buntu bwawe. Ugeze igihuza zakujyana. Umpa imbaraga ku buntu bwawe. Ugeze igihuza zakujyana. Umpa imbaraga ku buntu bwawe. Ugeze igihuza zakujyana. Nishimwe cyane mu byiza yakoze mbifite nk'umufasha. Imana ishimwe cyane. Kandi rero ambabarira ndirimo yapfiriye amaraso yo mu mutima we. Yaje kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Kandi rero ambabarira ndirimo yapfiriye amaraso yo mu mutima we. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite nk'umufasha. Imana ishimwe cyane. Niwumfasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yose ni kwa Yesu. Ahindura iyo mibabaro ngwanezeze. Ndanezerewe cyane. Yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro
kwa hizi, ahinduriye imibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe uko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Kumana mwijuru mfiteyo umugabane, Imana ishimwe cyane. Ni mwanya muto tuzabona umunezero, Imana ishimwe cyane. Ijuru abera bazamurika nk'izuba, izuba zakambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure yuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Ijuru abera bazamurika nk'izuba, izuba zakambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure yuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yose ni kwa hizi, ahinduriye imibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe yuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yose ni kwa hizi, ahinduriye imibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe yuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Ijuru abera bazamurika nk'izuba, izuba zakambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure yuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Ijuru abera bazamurika nk'izuba, izuba zakambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure yuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Turagushimye kuko imibabaro yacu ni kuzamurika nk'izuba. Reka tugaruka tunezeza. Ndagushimye kuko tugirira neza Mana. Tuzakubona Mana. Kimwe kuko tuzakubona Mana. Tubabarira hano. Bibabarira Mana. Ariko iyo mibabaro ntagupfa kukibaho Mana. Ntakubona kuzi data. Ushimwe Mana. Ushimwe yuko umunsi umwe tuzakubona. Ushimwe Mana. Turagushimye data. Mana imitima yacu iguwe neza. Mana turanezerewe muri aya masaha. Yesuwe turakwifuza Mana we, turagukeneye Mana we. Shimwe Mana yacu kuko uzi utunezeza. Haleluya. Shimwe kuko ugihumuriza imitima yacu. Hakunda ni heza. Abagari imigisha ni heza. Shimwe data. Ushimwe ku munsi umwe tuzakubona Mana. Utagushima ninde Usize isi imibabaro. Utagushima Usize isi ninde. y'Rwanda. Utagushima ninde. Utagushima Shimwa Yesu. Uhimbazwe Mana. Uhimbazwe Jehova. Uhimbazwe kuko hari umunsi tuzakubona. Uhimbazwe Yesu. Nawe data komeza tugire neza muri kino kibanza Mana. Haleluya. 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 Nicha Imani wa Mungu. Mungu kuketi chini, Mungu awabariki. Yesu, kwa kuwa yeye ameniona, nitaimba. Nitamwimbia Bwana, kwa kuwa yeye ameniona. Nimemuona asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Haleluya. Nimemuona asiyebadilika, Yesu asiyebadilika.
ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Mugabo wawe yahinduka. Mume wako yaweza badilika. Ariko Yesu ntabwo. Lakini Yesu habadiliki. Ababyeyi bawe bahinduka. Wazazi wako yaweza badilika. Ariko Yesu ntabwo. Lakini Yesu habadiliki. Imiryango yakuvaho. Familia zinaweza kuondokea. Ariko Yesu akakwegera. Lakini Yesu hukaribia. Haleluya. Haleluya. Wabifubye idafite shinge nawe. Yaweza kuwa yatima sio kuwa mbele wala nyuma. Ariko Yesu akakubera umubyeyi. Lakini Yesu awe mzazi upande wako. Udafite umugabo. Yaweza kuwa hauna mume wako. Ariko Yesu akakubera byose. Lakini Yesu awe vyote katika upande wako. Haleluya. 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 Tumuvaho tukajya he. Tunaweza muondokea tuende wapi kwingine? Hari ufite amagambo y'ubugingo. Yeye ndiye mwenye maneno ya uzima wa milele. Ufite amagambo yo gukiza. Yeye ndiye mwenye maneno ya uponyaji. Ufite amagambo y'ihumure. Yeye ndiye maneno ya kufariji mioyo zetu. Ufite amagambo akomeza. Yeye ndiye maneno ya kusupport ya kutukomaza katika safari. Haleluya. Tuba turi he. Kwa sasa hivi tungekuepo wapi? Iyo tutagira umugabo utwa Yesu. Tusingekuwa na huyu mwanamume anaitwa Yesu. Haleluya. Fikiria wewe uburi he. Fikiria upande wako kwa sasa hivi ungekuwa wapi? Reba intambara yakugwana. Angalia vita ambazo Yesu amekupigania. Haleluya. Reba hanu yagukuye. Fikiria ama ukumbuke ni wapi alikokutoa. Haleluya. Haleluya. Turebye inyuma tukibuka ibyadukoreye. Tunaporudi nyuma tukumbuke ni wapi alikokutoa. Rudisha macho yako nyuma. Wibuke igihe wabyaraga. Ukumbuke kipindi cyo kunajifungua. Abandi bagapfusha bagatahana umwana. Wengine wanapoteza watoto wao wote nyumbani na mtoto wako. Wibuke igihe wari uri kwiseta. Kumbuka kipindi cha katika ugonjwa wa Yesu akaboneka. Yesu akadhihirika kwako. Haleluya. Haleluya. Ibuka kera. Kumbuka zamani. Wifuza kurya umuceri. Ulikuwa unatamani kula mchele. Ariko uyu munsi urawurya. Lakini kwa sasa unakula pasipo kuombea mchele. Haleluya. Imani ishimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ishimwe. Bwana Yesu asifiwe. Twibutse imisi ya kera. Tunapokumbuka siku za zamani. Haleluya. Haleluya. Tunainua sifa na utukufu mbele ya Mungu. Yesu asifiwe sana. Twibutse imirimo yakoze. Tunapokumbuka kazi alizozifanya. Twibutse intambara yatugwaniriye. Tunapokumbuka vita alizozipigana upande wetu. Haleluya. Twibutse ibyadukoye. Tunapokumbuka yale aliyoyatenda katika upande wetu. Tunapokumbuka Mungu alivyotuvisha mavazi. Tunamnyoshea Mungu mikono. Haleluya. Gira mugenzi wangu ntakaba. Ambia ndugu yako hakuna kile ambacho kimetendeka. Ibiri kubona ni igitonyanga mu nyanja. Yale ambayo unayashuhudia ni kama toni ndani ya bahari. Yesu araje abigenze neza. Yesu anakuja ayatende mema. Haleluya. Haleluya. Kuna yale ambayo yameshindikana katika maisha yako. Hari ibintu ubona byanze. Kuna yale ambayo unayaona kabisa yalikataa. Hari ibintu ubona ko bidashoboka. Kuna yale ambayo unayaona ya kwamba hayawezekani. Ariko uyu munsi uvuga ngo birashoboka. Lakini siku ya leo useme ya kwamba inawezekana. Uvuga ngo biremera. Siku ya leo useme inakubalika. Yesu biremera. Ndani ya Yesu inawezekana. Ikiwa ulijaribu na nguvu za kwako. Ikiwa ulijaribu kupitia akili zako. Ikiwa ulikukusanya familia yako. Unaona ya kwamba inakataa. Siku ya leo useme ya kwamba itawezekana. Wewe ulijipigania. Hakuna jinsi ambavyo hukufanya. Lakini siku ya leo. Haleluya. Vitakubalika. Haleluya. Siku ya leo vitakubalika. Siku ya leo vitakubalika. Haleluya. Haleluya. Mungu awabariki. Mimi sio mwanafunzi leo. Basi mwalimu yupo siku ya leo. Haleluya. Na tena nilikuwa napenda niwaambie leo yale ambayo yamekutia hofu na uoga. Hizo vita ambazo hazieleweki kwako. Yesu ametokea kwako kuja kuzimaliza vita hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kuna vitu anakuja kuvitimiza. Ndikubona hari abantu banditse inzandiko. Nimekuja kuona kuna watu walioandika maandiko. Ariko mbonye Yesu ari kuviva. Lakini maandiko hayo nimeona Yesu akiyatia. Haleluya. Hari abantu bajya bandika biherereye. Kuna wale wanapenda kuandika maandiko yao akiwa wamefichwa kichoni. Lakini maandiko hayo Yesu ameyatazama. Na pia ni maandiko zaidi ya moja. Haleluya. Haleluya. Mazigihe wandika. Zimepita siku ukiandika. Ariko Yesu arakubona. Lakini Yesu alikuona. Yesu yumvise kurira kwako. Yesu alisikia kulia kwako. Yesu yumvise gutaka kwako. Yesu alisikia kulia kwako. Agiye kuza. Yesu anaenda kutokea. Ani naza ntazaceceka. Na tena atakapotokea atanyamaza. Haleluya. Yesu agiye kuza ntabwo agiye guceceka. Yesu anaenda kutokea kwako na tena hatanyamaza. Nababwiye ubushize. Niliwaambia siku zilizopita. Yesu agiye gukora ibintu bigiye kugaragara buri muntu wese. Yesu anaenda kuyatenda matendo atakuja kudhihirika mbele ya kila mmoja. Ntabwo ari ikintu kizaba wawe mu rugo ngo kirangirira. Si kitu kitaonekana ndani ya familia kwako kiishia. Haleluya. Kigiye gutanga ubutumwa. Kitakuja kupeana ujumbe kitu hicho. Uziko hano unajua Yesu agiye gukora. Mahali hapa kuna watu Yesu anaenda kutengenezea. Bigatuma abantu bakizwa. Mpaka itafanya watu wamrudie Yesu kwa kuokoka. Haleluya. 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 Haleluya.
Yesu musumwe. Yesu siku moja asanga wavutse ari impunzi. Akamkuta yule aliyezaliwa akiwa kipofu. Abantu babaza Yesu. Watu wakamuuliza Yesu. Wanafunzi wakamuuliza Yesu. Wakamuuliza Yesu. Uyu muntu hebu huyu mtu ni cyaha yakoze, ni dhambi alizofanya huyu mtu, ababyeyi babaje au ni wazazi wake waliotenda dhambi? Haleluya, haleluya. Ariko Yesu amusubije ijambo ryiza cyane, lakini Yesu akamjibu mtu huyu jibu ambalo ni nzuri sana zaidi. Ngo uyu muntu akamwambia mtu huyu naye muona ntabwo ari cyaha yakoze, si dhambi yeye aliyohusika kufanya, ntabwo ababyeyi babakoze, na tena wazazi wake hawakuhusika kutenda dhambi. Haleluya, kugira ngo imirimo y'Imana ni kwa ajili ya kazi za Mungu izerekanirwe muri uwo muntu, ziweze kudhihirika kupitia mtu huyu. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaokutazama kwa sasa wanafikiria kwamba ukiwa wewe ndani ya majaribu yako ni dhambi ambazo ulizohusika kwa kufanya. Haleluya. Hala abantu bavuga, kuna watu wanasema kuburi guca mu bibazo, ikiwa wewe kupita katika majaribu hayo ni kwa ajili ya sehemu unakozaliwa, lakini hapana. Mugambi w'Imana ni muremure ku mwana. Mpango wa Mungu ni mrefu katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Ni kwa ajili ya kwamba Mungu atakapokutendea. Napenda kuambia watu, Imana igisenya urufati. Mungu anapenda kubomoa nguzo. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo niyubake ibyayo, ndipo atakapoanza kujenga mjengo wake, atazagira umuntu witirirwa urwo rufati, isipatikane mtu yoyote kuja kuonyesha kwamba nguzo hiyo ni yake. Imana yihagarara. Unajua ya kwamba jinsi gani Mungu anajisimamia yeye peke yake. Kandi gishaka kugira ngo umuntu ayigereranye n'ibindi. Mungu hataki mtu yoyote wa kumfananisha na kitu chochote. Haleluya. Ndani ibintu igiye kubakorera, vile ambavyo Yesu anaenda kuwatendea. Haleluya. Haleluya. Ni ibintu bigiye kugaragara, ni vitu vinaenda kudhihirika, ukibigeragezo mu mazemi gihe, sababu majaribu mumekawia mkiwa ndani yake. Haleluya. Haleluya. Siyamuvuga ngo Imana yaciriye, mnapenda kusema Mungu wetu yuko wapi, ariko lakini ikigeragezo basi jaribu ntabwo ari karani, basi si mambo ya kiukoo kifamilia. Haleluya. Haleluya. Ni ibintu bigomba kuza, ni vitu vinapaswa kutokea, bikakwigisha, basi viweze kukufundisha, kandi bikagusigira na tena vikuachie masomo. Umuntu mbabaza cyane, mtu wa kuniumiza sana zaidi, umuntu ikintu kigeraho ni yule mtu kikwazo ama kitu kinamfikia, nagikuremo inyigisho, basi akisikitoe kitugeraho, chochote kinachotufikia. Imana iba yaduhaye umwarimu, Mungu ametupatia mwalimu. Haleluya. Haleluya. Yakubera umwarimu, mke wako yaweza kuwa mwalimu kwako, nawe umugabo wawe umwarimu, nawe pia mume waweza kuwa mwalimu kwa mke wako, umwana wawe yakubera umwarimu, mtoto wako yaweza kuwa mwalimu kwako, na tena jirani yako yaweza kuwa mwalimu kwako. Haleluya. Haleluya. Yambwira abantu, napenda kuambia watu, ntabwo Imana izabura uko yagucisha hano. Haiwezekani Mungu akose jinsi ya kupita sehemu fulani, kandi icyo kiciriza gucishamo, na pia kikundi hicho ama sehemu yeye Mungu atakuja kupitisha, azaguhereza umwarimu gishoboye, atakupatia mwalimu anayewezana na jaribu hili. Ibari kigeragezo cy'amagambo, ikiwa ni jaribu la maneno, izagukumbita umuntu kabisa bavanyemo ivata mukana. Mungu atakupa yule ambaye walimuondolea masengenyo ya maneno, atakuja kukuongea. Mukipatana, msimlipatana hapa Nairobi, azakuvuga vuga nuko wavutse, atakusema na aseme jinsi gani ulikozaliwa. Haleluya. Haleluya. Rero buri kintu cyose, tena kila kitu chochote, kurema inyigisho, mutoe mafunzo ndani. Yesu ntabwo yakora ikosa yo kwangaje umuntu utari. Yesu aweze akafanya makosa ajili mtu asiyesoma. Haleluya. Ko leta ijya kwangaza abakozi, kama jinsi serikali inavyoenda kupatia wafanyakazi, inaangalia certificate za kwako. Haleluya. Yesu nawe yaguhamagara, naye Yesu hawezi akakuita ikiwa naona kwamba hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Kuba yaragucishije ahantu, ni kwamba alikupitisha sehemu fulani. Haleluya. Haleluya. Basi unajifundisha. Kandi njambwira abantu, lakini napenda kuambia watu, utariza amashuri, yule ambaye hakusoma shuleni za kidunia azigishwa n'Imana, atakuja kufundishwa na Mungu. Haleluya. Abantu intambara zitabayeho wabwira icyaba. Napenda kuambia watu, vita kama haziwezi patikana kwako, unaweza ambia nini watu? Haleluya. Haleluya. Uherutse kumbaza, kuna mtu zimepita siku akiwa ameniuliza, akaniuliza Debora, mama, kiukweli Mungu ngwamu kuntu uvugira Imana, mimi cha kunipa wewe jinsi ninavyokuona unavyozungumzia huyu. Haleluya. Ndamubwira, nikamwambia hivi, nushaka kumenya ukuntu nkorera Imana, ukitaka kujua jinsi gani ama staili gani itumia kumtumikia Mungu, uzanyura hano Imana yarujije, ukuje upitie sehemu ambazo Mungu alipitisha, uzemera, utakuja kukubali kubana gutandukana n'abana bawe, utakuja kukubali kutengana na watoto wako. Haleluya. Haleluya. Uzemera kurara ubusa cyangwa urya bikugoye, utakubali ukule vikiwa vigumu kwako au ulale njaa. Haleluya. Haleluya. Ubona umuntu ahagaze kuri kano gatuza, utakapoona mtu amesimama katika haya madhabahu, azaba yaratowe.
tayari kukubwira ijambo ry'ihumure. Basi nimetokea kuja kukwambia neno la kukufariji. Ni gake uzumva mvuga amagambo y'incamugongo. Basi ni mara chache utakuja kujisikia nikisema maneno ambayo hayafai. Kubera yuko buri muntu wese Imana ifite misiyo yamushiriye kuri iyi si. Sababu kila mtu yeyote Mungu ana mission ya kile kilichofanya Mungu amweke duniani. Haleluya. 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 Rero uyu munsi nkuzana ijambo rivuga ngo Imana ije kuzura ibyawe mu izina rya Yesu. Tena siku ya leo nimefika hapa kuja kukwambia Yesu amekuja kufufua ya kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Ushobora kuba ufite ibyawe byari bipfuye. Yawezekana una ya kwako yalikuwa yamekufa. Amen. Amen. Imana ije kubizura mu izina rya Yesu. Mungu ametokea kuja kuvifufua katika jina. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Nje kukubwira ngo ibyawe bizuke mu izina rya Yesu. Nimekuja kukwambia kwako yafufuke katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Ushobora kubona mu gihe cy'ubuzima bupfuye. Yawezekana uko ndani ya kipindi cha maisha ambayo yamekufa. Haleluya. Haleluya. Ariko uyu munsi banje kukubwira ngo zuka mu izina rya Yesu. Lakini siku ya leo Yesu ameletwa kwako na kukwambia fufuka katika jina la Yesu. Imana ije kukubwira ngo ongera ubeho. Yesu ametokea kwako na kukwambia rudi kuishi. Haleluya. 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 Amen. Amen. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Mungu wa mbinguni atende mema. Twakiriye umushyitsi mu izina rya Yesu. Tumempokea mgeni kati yetu katika jina la Yesu. N'ubwa mbere tubanye muri biteraniro. Ni mara ya kwanza tumekusanyika ndani ya ibada hii. Tumuhaye ikaze rero. Basi tumpa karibu naye pia. Kugira ngo ntago simuzi wenda nawe ntazi n'ubwa mbere ambonye. Nafikiria kwamba yeye hanijui nami pia simjui, ni mara ya kwanza ameniona. Haleluya. Haleluya. Ariko tumuhaye ikaze kandi turamwegera. Na tena tumempa karibu, tumemsogeza karibu nasi karibu. Kandi mu bantu Imana ije kuzura. Na tena kwa wale ambao Yesu amekuja kufufua leo naye pia. Haleluya. 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 Mu bantu Imana ije gukura ahantu bari bashyizwe igihe kinini na wari. Kwa watu ambao Yesu amekuja kuondolea sehemu alikuwa amewekwa kwa muda mrefu naye pia yumo. Haleluya. 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 Reka twumve ijambo ry'Imana ubwo niba ngombwa ndamugarukaho. Basi acha tukalisikia neno la Mungu, ikiwa inabidi tutakuja kumrudia kwa mara nyingine. Tugiye gusoma ijambo dusanga muri Yohana ibice 11. Tunaenda kuyasoma maandiko ya Yesu ndani ya kitabu cha Yohana sura ya 11. Turahera ku murongo wa 39. Tutaanzia mstari wake wa 39. Debora arabayitegura dusomere. Debora kwa haraka sana tunasema ni karibu tuweze kutusomea. Yohana 11 guhera ku murongo wa 39. Yohana sura ya 11 mstari wake wa 39. Urageza kuri 44. Imana igumisha cyane. Utakuja kufungia kwenye mstari wa 44. Mungu akubariki karibu. Sura ya 11 30. Nushaka kusomera aho ngaho. 11:39. Yohana sura ya 11 mstari wa 39 utafikisha 44. Tantunyi cyenda haravuze ngo ibyo yabivuze yerekeje ku mwaka wa Yohana 11. Yohana sura ya 11. Yesu arababwira ati nimukuraho igitare. Marita mushiki we wapfuye aramubwira ati databuja none aramuka kuko amaze iminsi. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti ntiwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. 41. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise. 42. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'abantu bose bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo ararangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso. Yesu arababwira ati nimuhamure mureke agende. Haleluya. 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 Haleluya.
dusomye amagambo meza tutari bunatindeho cyane. Tumesoma maneno ambayo ni mazuri na pia tutakawia tukiyasoma. Na magambo dusanzwe tuzi. Ni maneno tayari tunayajua. Ariko uyu munsi aba magambo mashya ku buzima bwawe. Lakini siku ya leo yawe maneno mapya katika maisha yako. Haleluya. 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 Yesu arababwira ati, Yesu akawaambia hivi, nimukureho igitare, muondoe jiwe hilo. Marita mushiki wapfuye, Marita ambaye ndiye dada yake ya yule ambaye amekufa, aramubwira ati databuja, akamwambia mwalimu, none aranuka. Basi mtu huyu ananuka. Kuko amaze iminsi 4. Sababu amekawia na kumaliza siku 4. Yesu aramubwira ati, Yesu nakumwambia hivi, sinakubwiye, si nimekwambia, nini wizera uri ubona ubwiza bw'Imana. Utakapoinua imani utaona uwepo wa Mungu. Nuko bakuraho igitare. Ndivyo hivyo akatii na kutoa jiwe hilo. Yesu arayama aravuga ati, Yesu akaangalia juu na kusema, Data, Baba yangu, ndagushimiye kunyumvise. na kushukuru kwa ajili ya kwamba umenisikiza. Ngubwanje narinzi yuko unyumva iteka. Upande wangu nina uhakika ya kwamba unanisikiza milele daima. Ngo ariko mbivugiye kubw'abantu bangose. Lakini nimeyasema haya kwa ajili ya watu wamenizunguka. Ngo bizere yuko ari wewe wantumye. Ndipo wao waamini ya kwamba ni wewe uliyenituma. Amaze kuvuga ibyo ararangurura. Alipomaliza tayari kuyasema hayo, akanyosha. Ijwi rirenga ati, akanyosha sauti kwa sauti kuu na kusema, Lazaro sohoka. Akamwambia Lazaro, toka nje. Haleluya. Haleluya. Uwarupfuye arasohoka. Yule aliyekuwa mufu akatoka nje. Azingazingiwe mu myenda. Alikuwa amekunjwa ndani ya mavazi, miguu pamoja na mikono. N'igitambaro gifutse mu maso he. Na pia kitambaa ambacho kilikuwa kimefungwa ndani ya uso wake. Yesu arababwira ngo, Yesu nakuambia hivi, ni mumuhambure, mumfungue mtu huyu, mumureka agenda, na pia mumwachilie uhuru aondoke. Haleluya. 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 Uyu muntu witwa Lazaro arapfa. Huyu mtu kwa majina ya Lazaro ilifia kipindi akakufa. Kandi ngo yari inshuti ya Yesu. Na tena alikuwa rafiki yake mpendwa na Yesu. Haleluya. Haleluya. Ngo Yesu bamutuma inshuro nyinshi. Yesu akaalikwa kwa kumuita siku nyingi. Baramubwira ati inshuti yawe yarwaye. Wakamwambia Yesu, rafiki yako ni mgonjwa. Haleluya. Haleluya. Yesu arabihorera. Yesu akawanyamazia. Ko ni kujusenga imyaka myinshi. Ndivyo nawe pia kanyingi. Ugapfukama ukiyiriza ariko unapiga maoti na kufunga na kuomba lakini usipate majibu. Haleluya. Haleluya. Yesu ajya twihorera. Yesu anapenda kutunyamanzia. Ariko impamvu Yesu akwihorera, lakini sababu ya Yesu kukunyamanzia si uko atumvise, si kwamba yeye hajasikia kile ambacho unaitisha, ahubwo hari ikintu abashaka gukora, lakini ni kwamba Yesu anajitayarisha kwa kile ambacho anataka kufanya kwako. Sababu ya Yesu kunyamanzia ndiyo umasikini ukuvamie. Kugira ngo nakugirira neza bose bazabimenya. Ni kwamba Yesu atakapotokea kukutendea mema wote washuhudie hayo. Leka bose babanze babimenye. Acha wote tayari kwanza wajue hayo. Haleluya. Yesu ndiye mpamvu acecetse. Yesu ndiyo sababu amenyamanza kwako. Amen. Amen. Kuko Yesu abonye wambaraga amashati 3 ugasigara na 2. Yesu anapotazama unavaa mavazi ya mashati 3 unabakisha 2. Yesu agahita yiruka. Yesu atokee kwako kwa kukimbia. Abantu nego bazamenya ko Yesu ari cyo. Watu watajua ya kwamba kuna kile Yesu amekitenda kwako. Kuko baracyaona wamba. Sababu ya kwamba wanaona bado una mavazi ya kuvaa. Haleluya. Haleluya. Yesu abacecetseho gato. Yesu ananyamanza kidogo. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo nazazindi zibanze zishire. Ndipo sakuwa ya kwamba na zile za kwako ulizo nazo kwanza ziishe kwako. Haleluya. Haleluya. Zimara gushira kaza. Zitakapomaliza kuisha kwako yeye atokee kwako. Nani babona utabawe. Watakapomaliza kuona kwamba umeokolewa. Nibabona wambaye neza. Watakapomaliza kuona kwamba umevaa mavazi mazuri. Bazavuga ngo Yesu yarahageze. Watasema Yesu alifika kwako. Haleluya. Haleluya. Bazamenya ko yahageze. Watasema Yesu alifika kwako. Amen. Amen. Yesu arabihorera. Yesu akawanyamanzia. Araceceka Lazaro. Akanyamanza. Lazaro ikafika kipindi cha kufariki. Kandi Lazaro ari inshuti. Na tena Lazaro alikuwa ni rafiki yake mpendwa wa Yesu. Haleluya. 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 Haleluya.
maze nta nubwo yaje gushingura, na tena hakutokea kwa kilio kuja kumzika, kugira ngo nahagera ari gushingura. Ndipo Yesu anapofika sehemu Lazaro anapomzika, atava hagira agahinda kamuzura, asije kuwa na huzuni, maybe aweze kumfufua Lazaro wakati huo. Aravuga ati ni muzura atari yanuka. Basi akajipa ushauri ndani yake, itakapomfufua huyu Lazaro pasipo watu watasema ya kwamba huyu Lazaro hakukuwa amekufa. Haleluya, haleluya. Ni muzura batarashingura ngo bashireho igitare, itakapomfufua huyu Lazaro pasipo kufunga kaburi lake, bazavuga ngo ntabwo ubwo yari yashingwe, burya bari bamuhishe mu cyumba. Watasema huyu Lazaro hakuwa amezikwa, alikuwa amefichwa mafichoni ya chumba. Haleluya, 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 haleluya. Nani nishobora kugutabara familia zawe zikikwita? Mungu hawezi fanya makosa ya kuja kukuokoa wewe bado familia yako zikiwa zinakujari. Imana nishobora kugutabara ugitaka ngo ndarwaye bakohereza amadolari. Mungu hawezi kufanya makosa kwa ugonjwa wako akuja kuponye ikiwa wewe unasema katika familia yako wewe ni mgonjwa, wanatumana madola kwako. Kuko bazavuga nga nubundi afite sister we. Watasema huyu mtu ana sister yake, ana dada yake. Haleluya. Icyubahiro kizamurirwe sister wawe. Basi heshima ikuje kuinuliwa sister yako. Kandi Imana ikishaka ni icyubahiro. Na tena Mungu kila anachotaka kwako ni utukufu. Haleluya. Haleluya. Imana inashaka kukwiheshereza icyubahiro. Mungu anataka kuinua utukufu kupitia wewe. Bavuga nguri yatabawe n'Imana. Waseme yule amekuja kuponywa na Mungu. Haleluya. Haleluya. Yesu arabihorera. Yesu akawanyamazia. Niazana gushima. Na tena hakutokea katika mazishi. Haleluya. Haleluya. Musi wa mbere urarangira. Siku ya kwanza ikaisha. Maria na Marita bararaka. Maria na Marita wakakasirika. Baravuga nga hani hujibonera inshuti. Wakasema hapa ndipo tutakuja kuonea rafiki yako mpendwa. Huyu alikuwa anapenda kutudanganya kwamba huyu ni rafiki yake na kaka yetu. Yatakaza tukamutekera tugakubana. Alikuwa anatokea tunamtengenezea chochote na pia tunampikia. Ariko none reba musaza wacu ararwaye aranapfuye. Lakini kwa sasa kaka yetu amegonjeka na pia amekufa na pia hajatoka katika mazishi. Haleluya. Haleluya. Aho ni abantu basubirira inyuma. Hapo ndipo watu wanamrudilia Mungu nyuma. Aho ni abantu batangira kuvuga ngo nubundi Imana irambesha. Hapo ndipo watu wanaanza kuzipa ushauri ya kwamba Yesu anawadanganya. Aho ni abantu batangira kuvuga ngo nubundi Imana ntago ari yo yavuganye. Hapo ndipo watu wanaanza kusema kwamba huyu sio Mungu aliyezungumza na mimi. Haleluya. Haleluya. Ariko ndagira ngo nkubwire. Lakini nataka nikwambie kuwa Imana ni yavuganye. Mungu ndiye aliyeongea na wewe. Nuko igihe cyawe ni kwamba wakati wake hujatimia kwako. Haleluya. 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 Ariko isaha y'Imana. Lakini saa ya Mungu nigera itakapofika, Yesu araza. Yesu atatokea kwako. Haleluya. 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 Hanyuma hashira umunsi wa kabiri Yesu ntiyaza. Na tena ikaisha siku ya pili Yesu pasipo kutokea. Umunsi wa gatatu Yesu ntiyaza. Na tena siku ya tatu ikakwisha pasipo Yesu kutokea. Haleluya. 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 Yesu araceceka. Yesu akanyamaza. Ariko reka mbabwire. Lakini acha niwaambie, hari ahantu Yesu yaraje. Pale ambapo Yesu alipokuwa, suko atarababa. Si kwamba Yesu alikuwa hana maumivu ndani yake. Alikuwa yarategereje isaha y'Imana. Lakini alikuwa na ngoja wakati wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Yarategereje ku isaha y'Imana igera. Alikuwa na ngoja saa ya Mungu itimie aweze kutokea. Haleluya. Haleluya. Ku munsi wa kane, ndani ya siku ya 4, ikiriyo bari kukiranga. Basi wakiwa ndani ya Abayuda batera. Pale ambapo watu walikuwa tayari wamekosa kusanyika, bari kuvuga ngo yawe imisi nirahagije tugaza. Wakasema ukweli siku 4 zimekamilika tukiwa mahali hapa. Maria na Marita twabakundaga. Basi Maria na Marita tulikuwa tunawapenda. Tugomba gusubira no. Tafadhali mtuachilie turudi manyumbani kwetu. Haleluya. 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 Ariko bareke babanze baterane. Lakini waache kwanza wakusanyike watu hao. Bareke babanze baterane. Acha kwanza watu hao wengi wakusanyike. Haleluya. Babanze babimenye. Acha watu ya kwamba watu wajue kwamba hauna cha kuongea wewe. Haleluya. Haleluya. Babanze bagusezere. Acha kwanza watu wakuage wao kuondoka. Babanze bakubwira ko nta bufasha. Acha kwanza wakwambie kwamba hakuna usaidizi wowote kwako. Haleluya. Haleluya. Babanze bakubwira ko nta nkunga igihari. Acha kwanza watu wakwambie hakuna supporta kwanza kwako. Reka babanze bagusezere. Acha kwanza watu hao wakuage. Yesu araje. Yesu atakuja. Haleluya. Haleluya. Yesu araje. Yesu amekuja. Yesu amekuja. Haleluya. Munsi wa kane bari gusezera. Siku ya 4 wakiwa na aga.
Yesu rwose utagira isoni abaraza. Yesu pasipokuwa na aibu akatokea. Haleluya. Haleluya. Yesu najya korwa n'isoni. Yesu si mtu wa kuaibika hata siku moja. Haleluya. Haleluya. Yesu araza. Yesu akatokea. Yesu araza. Yesu akatokea. Aribwiriza araza. Akajiambia yeye mwenyewe na kutokea. Yananiwa kuza bashingura. Alishindwa kutokea akiwa na mzika. Ananirwa kuza ku munsi wa mbere. Akashindwa kutokea katika siku ya kwanza ya Lazaro. Ananirwa kuza ku munsi wa kabiri. Tena akashindwa kutokea baada ya siku gatatu. Na tena baada ya siku ya tatu Yesu hakutokea. Bigeze ku munsi wa kabiri. Kufika ndani ya siku ya 4. Yesu araza. Yesu akatokea. Haleluya. Haleluya. Yesu araza. Yesu akatokea. Ahageze Maria na Marita. Alipofika Maria na Marita akawakuta wamekasirika. Baramubwira ngo uje gukora iki? Wakamuuliza umefika hapa kufanya nini? Umefika hapa lengo lako ni nini? Urumva n'ibyiringiro bari bamaze na matumaini ndani yao tayari walikuwa washamaliza kuyamwaga. Barabaza ngo uje gukora iki? Wakamuuliza swali, umetokea hapa kufanya nini? Nawe uje gukora iki? Kama wewe umetokea hapa kufanya nini? Musaza wacu wamubeshe kuri inshuti ye. Wewe kaka yetu ulimdanganya kwamba wewe ni rafiki yake. Musaza wacu ararwara. Kaka yetu akawa mgonjwa. Tugutumaho ntiwaza. Tukakuita na pia hukutokea. Turahamagara ntiwaza. Tukakuitisha na pia hukutokea. Uje gukora iki? Umefika hapa kufanya nini? Ushinyagura gusa. Kuja kutucheka peke yake, kutupa kicheko. Haleluya. 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 Ngo yamaze gupfa. Alipomaliza kufa. Ni wigeze uzana gushingura. Na tena hukutokea kuja katika mazishi yake. Nibyibura niba warabuze umwanya niwaza no kudufata mu mugongo. Na tena sijui kama ulikosa muda na pia hukutokea kuja kuungana nasi katika huzuni zetu. Haleluya. Haleluya. None uje gukora iki? Sasa umetokea kuja kufanya nini? Yaraboze. Alinuka tayari, alioza. Uje gukora iki? Umekuja kufanya nini? Haleluya. 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 Ariko mana uyu munsi Yesu aze mu biboze. Lakini Yesu atokee katika yale ambayo ameoza katika maisha yako. Haleluya. 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 Yesu agaruke. Yesu arudi kwako. Amen. Amen. Haleluya. 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 Arangije arabareba Yesu ararira. Alipomaliza Yesu akawatazama na kulia. Ararira. Akalia. Arangije arabwira ngo ni mu muhambo. Alipomaliza akasema mukamfungue. Amina. Amina. Aravuga ati ni mu muhambo. Akasema mumfungue mtu huyu. Amina. Amen. Ari naho twasomye. Na ndipo pale ambapo tuliposoma kwenye maandiko. Ku murongo wa 39. Ndani ya mstari wa 39. Haleluya. 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 Aravuga ngo ni mu muhambo. Akasema mtu huyu mumfungue. Amen. Haleluya. 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 Arabwira ati mva. Akawaambia sikieni. Ibyo byo kumbwira ngo haya kuniambia kwamba ngo yaraboze ya kwamba alioza ngo byagenze gute na tena imefanyika hivi, sindi gushaka no kumenya. Mimi sitaki kuyajua hayo. Haleluya. Haleluya. Nimunyere kashingo. Mimi munionyesha kaburi lake liko wapi. Bashiki bo banavuga ati turakwenda. Madada zake wakasema tutakuonyesha nini. Wana ni wakuza. Wewe ulishinda kutokea mapema. Yaraboze. Alioza tayari. Ni wigeze uza gushima. Na tena hukutokea kuja kumzika. Ni wigeze uza kumusura. Na tena hukutokea kuja kumtembelea akiwa mgonjwa. Nani wari ukubwira ngo umuzuri. Na tena hakuna yule ambaye alikuwa amekuomba mfufue. Lakini umefika hapa kiwa ameoza, umekuja kutuchekea ama umekuja kufanya nini? Haleluya. 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 Ariko Yesu yahageze. Lakini Yesu anapofika ajya hindura ibyaboze kuba bizima. Anabadilisha yaliyeoza yawe mazima. Haleluya. 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 Arambwira ngo nimuhanyereka. Akawaambia nionyesheni kaburi lake. Nimunyereka hanashyingura. Munionyeshe ni wapi amezikwa. Babonye Yesu yabasaranye. Walipomuona Yesu amewasumbua, baravuga ati nyakubahwa dore ngaha. Akasema mkubwa ni hapa kaburi lake. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi ubwire Yesu ikibazo siku shida kwako. Umubwire ngo dore ngiki. Umwambie ndio hiki Mungu wangu. Haleluya. Haleluya. Umubwire ngo ikibazo cyanjye Yesu dore ni. Mwambie leo Yesu shida ya kwangu ndio hii. Nubwo cyaboze ngiki. Hata kama kimeoza mwambie Yesu ndio hii. Haleluya. Haleluya. Nubwo ibibazo by'urugo rwanjye byaboze ariko dore ngiki. Hata kama shida za ndoa yangu zimeoza mwambie Mungu wangu ndio hizi shida zangu. Haleluya.
Haleluya. Ubushobozi ntabwo ngibi. Hata kama uwezo wako umeoza, mwambie Yesu ndio huu uwezo wako. Haleluya. Yesu cyashaka no kumubwira. Yesu anachotaka kujua muonyeshe kiko wapi. Baramubwira tudere ngaho. Wakamwambia ndio hapa, ndio ili kaburi lake. Haleluya. 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 Yesu arangije avuga amagambo meza. Yesu alipomaliza akayanena maneno mazuri. Avuga amagambo meza cyane. Akayatamuka maneno mazuri Yesu. Haleluya. Haleluya. Ahamagara Lazaro. Akamuita huyu Lazaro. Mbere yuko ahamagara Lazaro. Na kabla ya kumuita huyu Lazaro, yaravuze ngo data. Alisema Baba, ndabizi neza kunyumva. Najua hakika kabisa unanisikiza. Ngo usanzwe unyumva. Na tena kwa mara nyingi wewe ni mtu wa kunisikiza. Wari kuyu munsi none. Lakini siku ya leo tena mbivugiye kubera aba bantu banyukiye. Nimeatamka haya kwa ajili ya watu walionizunguka. Bamenye kuri Imana ibasha wajue ya kwamba wewe ni Mungu, una uwezo wa kutumikia ndani ya uwezo wako. Haleluya. 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 Imana isanzwe ikora. Mungu tayari ni mfanyakazi. Ariko bitewe noneho nibibazo ko byawe. Lakini kulingana na shida vile ambazo zimetokea, Yesu aravuga ngo mbikore ngo aba bantu bakwemera. Yesu anasema mimi nayatenda ndio watu hawa wakubali. Aba bantu bamenye kuri Imana ikora. Watu hawa wakubali ya kwamba wewe ni Mungu unayetenda. Nazuye abapfuye ntibabyemera. Mimi nimefufua walio wafu, wao hawakukubali. Noneho ndakwinginze. Na tena ninakuomba ufufue huyu aliyeoza Bwana. Haleluya. 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 Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Turimo turagana ku musozo. Tunaendelea kutamatisha. Dukomeje guha ikaze abarimo baraza. Na tena tunaendelea kuwapa karibu kwa wale ambao wanaendelea kutokea. Turi mu ijambo ry'Imana. Tuko bado ndani ya neno la Mungu. Haleluya. 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 Hanyuma birangiye. Na tena yalipokwisha, Yesu amaze kuvuga iryo jambo. Yesu alipomaliza kusema neno hilo, abwira Lazaro ngo Lazaro. Akamwambia Lazaro, Lazaro, kanguka. Hebu shituka. Sohoka. Amuka na utoke nje. Haleluya. 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 Lazaro arasohoka. Lazaro akatokea. Amen. Amen. Ariko ngo yarahambiriye. Lakini alikuwa bado amefungwa. Yarahambiriye amaboko n'amaguru. Alikuwa tayari amefungwa mikono na miguu yake. Yarafite n'igitambaro ku maso. Na tena alikuwa na kitambaa kwenye uso wake. Haleluya. 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 Reka twemerere uriya muvandimwe wadusomeye. Acha tumuruhusu yule ambaye dada yetu ambaye alitusomea mwanzo. Adusomere umurongo. Na tena atusomee kwenye mstari wa 44. Ndio turi busore. Akaurudie tuweze kutamatisha kwa kupitia mstari huo. Karibu. Yesu arabwira ati muhambure mumureke agende. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Aho ngaho niho tugiye gusoma. Mahali hapo tunaenda kutamatishia mahali hapo. Yesu akimara kuvuga ngo sohoka. Yesu alipomaliza kutamka na kusema toka nje, wari upfuye arasohoka. Yule aliyekuwa mfu akatokea. Haleluya. Haleluya. Kubera ko icyambere avuga ati mukureho igitare. Sababu ya kwanza, mara ya kwanza aliwaambia toweni jiwe hili. Ariko maze gukuraho igitare Lazaro n'ubundi yaragisinze. Alipomaliza walipotoa jiwe hili, bado Lazaro alikuwa tayari amesinzia bado. Ibuka yuko nubwo yasinzire yaranaboza ari kunuka. Na tena kumbuka ya kwamba kwenye kusinzia kwake alikuwa ameoza na pia na kunuka. Gukuraho igitare umunuko wahise uzaba. Basi kuondoa jiwe lililokuwa limefunika mlango, basi harufu ikaanza kutokea. Kugira ngo abantu bamenye koko yara. Ndipo watu washuhudia kwamba kabisa huyu mtu alikuwa ameoza. Haleluya. Haleluya. Yesu aravuga ngo nimukureho igitare. Yesu akasema toweni jiwe hili. Bumva n'umunuko. Na tena wakasikia harufu ya kwake. Arangije kubumvisha umunuko neza. Alipomaliza kuwasikiza harufu ya Lazaro ya kuoza, ndipo wasije wakasema ya kwamba hakuwa ameoza Lazaro. Bagomba kuanza kumva n'umunuko. Ingepaswa wao tayari kwanza mara ya kwanza wasikie harufu yake ya kuoza. Haleluya. Umunuko wawe ugeze ku ruhe rwego. Basi harufu yako ya kuoza imefikia kwenye kiwango gani? Umunuko w'ikibazo cyawe ugeze ku ruhe. Harufu yako ya kuoza imefikia kwenye kiwango gani? Haleluya. 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 Ese abantu barahumvise. Kweli watu walisikia harufu hiyo. Amen. Haleluya. Niba rero bamaze kuwumva. Ikiwa tayari watu walisikia harufu ya kuoza kwako. Yesu aravuze ngo sohoka. Yesu amesema tokea nje. Haleluya. Haleluya. Ijambo rya Yesu rivuga ngo sohoka. Neno la Yesu linasema tokea nje.
ariko nubwo usotse uracyahambira. Hata kama umetoka nje bado umefungwa. Lazaro yaragihambira. Lazaro tayari bado alikuwa amefungwa, mikono na miguu yake, na tena kwenye uso wake ikiwa imefunikwa. Haleluya, haleluya. Ariko kibara kuvuga ngo lakini Yesu kumaliza kusema toka nje, wa munuko wararangiye, ile harufu ikamalizika kwenye huyu Lazaro. Haleluya. Hari agacuka ibyiza uri kumva, kuna kama wingu kamema au mazuri unakasikia kwako. Haleluya, haleluya. Ako gacuri murumva ni ijambo Yesu yavuze ngo sohoka. Basi kama wingu wako unakasikia kwako, ni neno ambalo Yesu alilosema kwako toka nje. Haleluya, 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 haleluya. Ako gacuri mumva ko gutabarwa, kama wingu wako unakokasikia kwako, ukaryama ukumva urasinzira, nuko Yesu yavuze ngo sohoka. Ni kwamba Yesu tayari amesema kwako toka nje. Haleluya, haleluya. Ariko nurabigeramo kukura cyahamba, lakini bado hujafikia sababu ya kwamba bado umefungwa. Amen, amen. Yesu arongera avuga ngo ni muhambo. Yesu akarudi kusema neno la mwisho, kusema uva Debo, icyo nkundira Imana. Sikia Debo, ninachompendea huyu Mungu, abantu bari baramuhambiza, watu waliokuwa wamemfunga ndibo yabwiye ngo ni mumuhambo, ndio aliambia Yesu fungueni huyu mtu. Haleluya, haleluya. Abantu bari bamuhambiriza, wale waliokuwa wamefungwa Lazaro wote, ndibo yabwiye ngo ngaho ni muhambo. Ndio Yesu aliamua kusema fungueni huyu mtu. Abamanitse amatangazo, wale waliandika matangazo kwenye maisha yako, nibo bagenda kumanika, ndio kurudi kubariki matangazo kwamba umeokolewa. Haleluya, haleluya. Abo ngabo babu, hao waliokufunga watu, bagiye kuhindura amagambo. Abo bavuze ko nacyo, hao waliosema kwamba hakuna kile watakusaidia kusaidia, aba nibo bagiye kuchikumanika, hao ndio wanakuja kusaidia, kuko bamuhambiriye Lazaro, sababu walimfunga huyu Lazaro, nibo bamuhamba, hao ndio walikuja kumfungua tena. Haleluya, 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 haleluya. abo nibo bamuhamba, hao ndio walirudi kumfungua Lazaro. Imana ishimwe, Bwana Yesu asifiwe, Imana ishimwe cyane, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Bamaze kumuhambura, walipomaliza kumfungua, basanga Lazaro ni muzima. Haleluya, amen, amen. Reka nkubwire, acha nikwambie, nubwo waboze, hata kama ulioza, nubwo ibibazo byawe, hata kama shida za kwako zimefika mbali, nubwo ubukene bwawe, hata kama umasikini wako umefika mbali, lakini Yesu ametokea, bazabona utarigeze, na tena watakuja kukuona kwamba haukuwahi kuoza. Mwumve igitangaza Imana igikora, musikie miujiza Yesu wanatenda. Babangi bari bazi, wale ambao walikuwa wanajua kwamba ulioza. Haleluya, haleluya. numara guhambuka, utakapomaliza kufunguliwa, barasanga uri muzima, watakupata ukiwa mzima tayari, barasanga uri wawe, watakupata ukiwa yule tayari. Haleluya, haleluya. Hano hari abantu bazwe n'imiryango yao, hapa kuna watu walichukiwa na mafamili zao. Amen, haleluya, haleluya, haleluya. kubera impamvu ntazi, sababu ya shida ambazo mimi sijui. Haleluya, haleluya. bajya bicara bakagira ngo waraboze, unapenda kuketi wewe, wao unafikiria kwamba wewe ulioza. bajya bicara bakagira ngo warananutse, wanapenda kuketi wao wanafikiria kwamba ulikonda. Amen, amen. Ariko Yesu agiye kugufunukura, lakini Yesu anaenda kukufunua katika jina la Yesu. barasanga uri muzima, watakupata ukiwa mzima katika jina la Yesu. barasanga ubyibushye, watakupata ukiwa umenona katika jina la Yesu. watakupata ukiwa na muonekano wa uzuri katika jina la Yesu. Haleluya, baratangira bakugira inshuti, wataanza kukufanya rafiki mwema, baratangira bavuga ngo mwene da, wataanza kusema ndugu zangu, baratangira bavuga ngo burya ntago twakwangaga, wataanza kusema kwamba hatukuwahi kukuchukia. Haleluya, sababu ya kwamba Yesu alipokukumbuka, abantu bajya bahindura amagambo, watu wanabadilisha pia misemo. Amen, haleluya. nigeze mpindurirwa amagambo, mimi niliwahi badilishiwa misemo. babandi bavuga ngo sinaba, wale waliokuwa wananisema ya kwamba, babandi bavuga ngo je sinakicara naho wicaye, wale walikuwa wananisema ya kwamba siwezi kuketi mahali ambapo umeketi. aka message ka mu gitondo, ka SMS ka asubuhi, kabagaraka, basi kalikuwa ni ka SMS kutoka kwao, kubera ko Imana hinduye amagambo, sababu ya Mungu amebadilisha maneno. Haleluya, babandi banyirukanye mu wale wote walionifukuza ndani ya manyumba yao, babandi batumye mfatiye ikirere ngafata, wale waliposababisha mimi nishike njia za masafa marefu, baratangiye ngo my sister, wakaanza kusema my sister. Haleluya, lakini Biblia inasema ya kwamba iyo Yesu ataza kuvuga ngo Lazaro, ikiwa Yesu hangesema Lazaro, yaza kuvuga ati muzuke,
angesema mfufuke. Haleluya. Haleluya. Ibituro by'abera biba byarasa. Basi kaburi zote za watakatifu zingefufuka. Kuko afite ubushobozi. Sababu ana uwezo na mamlaka. Haleluya. Haleluya. Arikavuga ngo Lazaro. Alisema kupitia jina la Lazaro, akasema Lazaro. Haleluya. Haleluya. Erega Imana ntago yitiranya amazina. Mungu afananishi majina. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Niza kwa Divine. Atakapotokea kwa Divine, Zamuhamagara nka Divine. atamuita kama Divine. Niza kwa Debo. Itakapotokea kwa Debora, ataniita kama mimi. Ntago yitiranya amazina. Mungu afananishi majina. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mbwira abantu. Mimi upenda kuambia watu. Ngore panesi likila nkora. Haleluya. Haleluya. Igitebo kiracyazunguruka. Bado duara la mkusanyiko bado linazunguka. Uyu munsi buri muntu kiramuca. Siku ya leo kila yeyote itampitia. Ukoremo. Basi uweze kugusa ndani yake, ujigusie ndani. Haleluya. Haleluya. Abigishwa bateranye. Basi wanafunzi wakiwa wamekusanyika, Igihe Yesu yatuburaga imigati n'amafi. kipindi cha Yesu kuongeza mikate na masamaki, Bali abantu benshi. walikuwa ni watu wengi. Hari n'uwumvaga ko iyo migati itari bumugere. Na tena kuna yule alikuwa anasikia kwamba mikate hiyo itakuja. Haleluya. Haleluya. Ariko buri muntu wese. Lakini yeyote aliyekuwepo mahali hapo, isahani yamugeraga hagakora. Sahani ilikuwa inamfikia, nagusa samaki na mkate. Haleluya. Haleluya. Ubwoba ni bushira. Uoga ukaishe kwako. Nukuri ubwoba ni bushira. Kiukweli uoga ukaishe kwako. Kandi Yesu muramuona. Na tena Yesu mtamuona siku ya leo. Haleluya. Haleluya. Message. Nina SMS. Nimaranye n'imista. Basi zimepita siku kama 3 nikiwa na SMS hiyo. Haleluya. Haleluya. Mtu muntu uri buyumve. Na tena yule mtu atabahatika kuisikia. Akayikurikiza. Na tena aifuatize SMS hiyo. Yesu aramwiyereka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yesu atamuonekania katika sehemu moja ama namna nyingine. Umurava kumbabarira sezerano dufitanye risumika hera kubirenge bye.